okweru wetu kwa sababu tuwa kila chukura mno musike Raila Odinga na William Ruto nkoriko reflect as a reward no mwana kwa mtomiro mwana akoda matemuya mwesa wadi gaki wono ngakimwana choko yani omukia akoro mukina ndako korega asimi tuwekira storo sire na Raila and his team ODM fact and ondo wonchallenge amboli into na ODM mo na ODM kene ngeto Raila so omugako ko Amolo Odinga tumusiketa mono umusika William Ruto iko kwa racha gusi ya gatenga edisiko utenga kasongo disiko gusi akara mincho koji bogere akaigore ekebeti gasoke ke kubona utura abana be nyombe yombe ireta ebrenta na guso Kenya akigara ngito ko rumo gatotenge tumi amotulio mochero shilingi 10 ne soda Fanta tu akachi kuga to represented to be rewarded ngaiba chairman board chair or say board member ikiringa to kwa yaba ndo mugusia kwa yancha rojo igonga tuerigereri ino sababu kini muhimu nataka na mono kera hagere umugusi tu dikana una ekera manyete na bara mere to sana dagia saba to ikiri ndo chimuna gitwaro si no gocha konta mingi ore kya make now ori ndi kuranta aga tigambe nyumba lakini ngenge coalition to go do sebusi onye to kwera hamo twezi chisero chose in fact ngendo kana to kwenye coalition ntonyo political party funding goja say duzi kebona agara bu space nyinga jigo cha political party funding na ndo bukachikula jinga nanga ki gara ego go chipesa kodangana na ne chikula cha soyi ekedo jonsipi ntabi nga project iki ya chagusi ODM ego crop civic education go bana basaya bakinga kibaho politics kenenge onye egentura nyore gyuka ndo chaka to kwera mo chance was political party funding abajigo so ijambo gausi to grow kama na into it's tired for the next election to tabo nyoro ko raibona